Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sila esinithulela khona-ke iy'ndaba ey'trend. Namhlanje usuku olukhulu-ke laphana ngoba namhlanje kulindeleke ukuthi-ke lishone elanamhlanje-ke iqembu le-MK lijabule noma-ke likhala-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke kuzophuma isinqumo-ke laphana ukuthi Zuma-ke laphana uzovela yini laphana kuma-ballot paper noma ngeke aze avele noma ngeke abe yilunga-ke laphana-ke le-MK yephalamende. Kuyodingeka ukuthi-ke bakhethe-ke umholi omusha njengoba bekuney'nsolo zokuthi-ke Zuma akezukwazi ukumela i-MK yephalamende njengoba-ke ane-criminal record. Ngiyafisa ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, yini oyilindele-ke namhlanje njengoba-ke isinqumo sizophuma-ke namhlanje-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, ucindezela subscribe, ucindezela nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siy'channel. Siyabonga.